chira mo no Juu TV so Ghana party in the park so we ma tire ha ya we games a ekoso so who come ekoso and I say enuma ekoso it's all about fun. It's all about Ghana party in the park UK 2022 and then on Juu TV ya wa say bibia ekoso ya de bremo me pa cho me dini the unauthorized me pa cho and one is over subscribe your YouTube channel no now I like it amaye na abost to your new system no and ya ekoso ya hina obenya ahwe ya adiyama bebre na ekoso it's so beautiful. Me did the other rose. I Juu TV so now show me. Ya the boy from Yeguso, ya chirachiramo. And no. Me that say. I'm for some catch them. Me say Britain for the tea and the coffee no muno. Na ya so the wadro any woman enemu anything na Ghana for your ko baby a. Ya wadro ni apoto ye wade ye na chio. E boy ya ho saa na ye de nam. Eti no Ghana party in the park makachiro say di amupe bia no ye de be mamo eno ana ye ni nyina ekos e wa asema hu ye wo ma no an we kire say ye Ghanaians ye firi Ghana ye Africans baby abeko ye nja ye duane wa kire o ye mfo ye duane hide because eno na ma ya hoden anything ye hu basa no say awie ya boy ye benom tea pa de ye de be di wa kire ni shito so what you say me pacha wo hwe me e Juu TV so ne akwaso nyina hwe be market eche na gina ho a waso wo mamu a wo ne say na me sister so te ase a wo ka I love it. I really love it. Wow. Eti say what if you na want me amba Ghana party in the park and no why ho next year 2023 me pacha wo so jai stress no egu fie jai adwenje ni gu fie no bra no ye nchele ene awie ya aboy eyi yare bebre afie mu ene ti ne yetutu ye na Juu TV say ye de bibia ekoso e de bebre mo Ghana for de ye do ye ho bebre ye bibia so efe make me say ye di ti ye benum na awie akete we ki ye di fufuo ni wache boy no so anything of fufu ekoso sa no me pacha wo hwe me Juu TV me dey need the other roles ya be pia so ye kebab ye na ye be twa ye num Ghana for and na party in the park and they me say ye twa ye num ye pe bia ye benya ye kebab bi so ne ya toto ha say wo hwe ha so jollof bi ekoso ebe faw and be bia ewo Ghana party in the park. Juu TV and subscribe to your YouTube channel no what na like it. Na boost your immune system no. Na bibia you see enam ni atoto ni say ya de monam mu ni yakoso bia ya de bebremo.